निपान सुबह शेड्यूल चनख्रबा मणिपुरी लोनबु इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज की मनुंग चनबा ngamnanaba hotnaminasi haina आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर लांगपोक जयंत कुमार अपील तौख्रे। डिजिटल मणिपुर इन्फो सर्विस है मिंथोनबा मणिपुर की ओइबा लोकल सर्च इंजिन वेबसाइट अमा ngasi हौदोखिबगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट 13 की मियामदा मथौ ताबा ई पाउसिंग खंगनना होटनागदौरी। हौखिबा अप्रैल 3 दगी ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट चथरखिबा 18रक सुबा कॉमनवेल्थ गेम्स ngasi लोइसिंखे। इंडियाना गोल्ड 13 यावना पुन्ना मेडल 33 फंगदुना अहम सुबा पोजीशन ताखरे। अमसुंग चलिबा चाही असिगी अगस्त 19 दगी जकार्तादा पांगथोकदौरिबा एशियन गेम्स ता स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की मसाना यावरगनी। गेम्स असिदा मणिपुर की माइबम चिंखैनानबसु सरुक यागदौरी। मयाम खुरुमजरी अदोमने यंगबिरिबसे इम्पैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओक्रमना होजि पुंजा सिफावबगी मरुइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी। निपान सुबह शेड्यूल चनख्रबा मणिपुरी लोनबु इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज की मनुंग चनबा ngamnanaba hotnaminasi haina आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर लांगपोक जयंत कुमार अपील तौख्रे। डायरेक्टरेट ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सिंधुना क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन रेस्पेक्ट ऑफ मणिपुरी लैंग्वेज हाइबे हिरमदा नुमित हुमनी चुपना चथगदबा खन्ना नैनबा मदा वाफमसी मिनिस्टर जयंत कुमार फोंदोखिबनी। संजन थोंग लेबा स्टेट गेस्ट हाउस पांगथोकिबा थौरम अदुदा मिनिस्टर जयंत कुमार मखा तारदुना लोन अमना क्लासिकल लैंग्वेज की मनुंग चननबा होटनबदा कम्युनिटी अमगी फिलोसॉफिकल आइडिया सिंग लेफम थोई। लोन अमा क्लासिकल लैंग्वेज चले हाइबगी मरमदी खुनाई अदु यामना चाखतलमी। चाखतुना लैरी नत्रगा चाखतपा ओइनिंगली हाइबा वाखलोन अदुनी। मरम अदुना मणिपुर लोनबु इंडिया की क्लासिकल लोन सिंगी मनुंग चननबा होटनबदा लैंगाक असिना अंगंबा थाकता होनगनी। लोनबु अवांगबा थाकता थांगतपा पामलिबा सिंगनसु अमत ओइना लेपमिनदुना पामलिबा पांदम असि फंगनबा होटनबा मतम ओइरे हाइखी। क्लासिकल लैंग्वेज सिंगे हाइब टारगेट मदि क्राइटेरिया दे यागदोसि मागी लोंग अनइंटरप्टेड मदि एंटिक्विटी अमा मसागे लेजेबा मदि यूज अमा लाइबा मखलगी लोन अदगी लोनना सिगे लोन सिगी behind that particular language maduda philosophy masaki philosophical ideas mayam ama yawba makli pot community amagi madu album thopa soina maki yawgani khle akui language se classical language challe na haibase masina maduna indirectly mean to ri akui se yam civilized tawba makli khunai mo oirami amasu oiri amasu oiningi amasu oigini na haiba makli gi potu dani bakui lakadoris। डिजिटल मणिपुर इन्फो सर्विस है मिंथोनबा मणिपुर की ओइबा लोकल सर्च इंजिन वेबसाइट अमंगसी हांगदोख्रे। वेबसाइट असी लाइबक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ना ngasi थंगाल कैथेल दलेबा होटल याइफबदा हांगदोखिबनी। डिजिटल की मतम असिदा मणिपुर की मियामबु अराइबा मओंगदा तोंगान तोंगान बे ई पाउ कया फंगहंदुना खुदोंग चाबा पीननबगी वाखलोंदा वेबसाइट असी पुथोकपनी। मणिपुर की ओइबा लोकल सर्च इंजिन असिदा स्टेट असिगी लेरिबा डिस्ट्रिक्ट 13 लेरिबा स्कूल कॉलेज होटल न चिंगबा यावना मियामदा मथौ ताबा ई पाउसिंग खंगहननबा होटनरी हाइना डिजिटल मणिपुर लाइबक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर अहंथेम संतोष ना फोंदोरकली। कांग्रेस ने पानबा चाही 15 की लेंगाकना मणिपुर दा करप्शन की लैना संदोकलंबनी। लैना असिगी मैसा असि फावबा ngasi फावबा लेबाक मियामना लांगदुना लेरी हाइना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के सरत्ना फोंदोख्रे। वाफम असी बीजेपी पाचोई मंडल न सिंधुना संगाईपुरौदा लेबा कम्युनिटी हॉलदा राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान प्रोजेक्ट की मखादा पांगथोकिबा नोंगमगी ओइबा बीजेपी वर्कर सिंगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमदा फोंदोखिबनी। महाकना मखा तारदुना कांग्रेस न बीजेपी बु हुनबगी महुत्ता ओपन डिबेट अमा तौरगा मियाम ममांगदा हाइनसी हाइना सिंगनखी। थौरमदुदा बीजेपी नेशनल काउंसिल की मेंबर एस सत्यभीमा देवी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट टी एस बसंत सिंह, स्टेट सेक्रेटरी एन निम्बुस न चिंगबा कयाना सरुक याखी। ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा बीजेपी पाचोई मंडल की बूथ 94 दगी पुन्ना वर्कर 130 न सरुक याखी।
Moirang Assembly Constituency ki MLA P Sarachandrana Miyam gi lampak arembada manghalle haina Moirang Block Congress Committee na maral sikre ngasi block asigi office da pangthokiba paugi mifam amada sarukya kiba General Secretary M Sarat nahai Moirang Kendra da afaba thabak tawrakpa matamda Moirang Block Congress Committee na taram noi adubu Moirang da leiriba sanaroi singya chauba mafam ama oiriba chongi lampakpu maram chadana kothokpa asi yaning de haiki Nakalamaromda National Food Security Act ki makhada piriba potlam singbu athuba matamda pithokpiyo haina mahakna fongdoki level pibadi hauji panbiriba Moirang Kendra gi honorable MLA Sri P Sarachandra Singha gi mijeng makhada turen khungun tenggi thabuk chathripa asibudi Moirang Block Congress Committee na duki matik harau tayamba ngai amri thagdo fongdok sari adubu turin khungun tengba sigi mingda Moirang gi sangai ground da matam kya gi mamang dagi ground si semgatuna thammaba adugumlaba janabak sing asibu kothok le haraga prepare amadi JCB ke ama seasonarga janabak sing asi kothok le haraga na turin khungbanda haibugi thabuk seasonarsi masimadi Moirang Block Congress Committee gi mege gi masimadi ekoi yaningjadi Bharat Swabhiman Trust and Patanjali Yoga Samiti Imphal West na sinduna wahengbam laikai de leba flowers mandapta chatharakiba pung chama gi oiba assistant yoga teacher singi training camp amanga siloisinkhre thoramasiga mari lainana tha sigi amadagi chatharakpa camp asida saruk yakiba trainee chamaromda training course asigi certificate sing yenthoki Pollution Free Manipur Haiba theme da Manfit Run 2018 ngasi Kanglada ki lamthakre Manfit Run 2018 asi Manipur University ki Manipur Institute of Management Studies MIMS ki Manfit 2018 team na sinbani Thauramasiga mari lainana Manipur University ki mahairoi sing amadi faculty sing na university ki campus ki akoibada uchara kaya su thaki Patsoi Assembly Constituency ki manung da laiba Takel Kolom gi akoiba Laukon gi lau unana bagi chathok chasin gi amata ngairaba lambi haibadi State Land Khas Dark number 187 gi manakta lairiba Kindergarten Montessori School gi fencing khazinduna gate panana bahonarakpa sina Lomi Singh chathok chasin tawbada khudong chadaba thokale haina Kairau Laukon Kanbalup na cherol amada hairi Hiramasigi matangda mari lainaba authority na thuba matamda yengsin binanaba cherol asina makhatari Niyam lana Manipur Home Guard ki rules indana Home Guard ki battalion commander hapchilubagi damak High Court na commander hapagi process makhatana chathadana ba lenga ki mari lainaba singda order tawkhre hairi Manipur Home Guard Employees Welfare Association ki President Y Mangina Press Club ta ngasi paumi singa unaba mada Manipur Home Guard Rules 1996 ki matung inna Home Guard ki battalion commander laiba yade haiduna lairi Rules asigi wangmada lainga ki mari lainaba department na niyom chumdana battalion commander hapchinba amadi niyom chumdana achan mirai naibagi rules ki wangmada atopa post ta promotion pirakpagi High Court ta chahi asida petition thaki High Court ki acting Chief Justice nasu petition adugi makha pona rules ki matung inna Home Guard ki thabak paikhatlu haina order tharaki bani haina fongdoraki Miyoi ahum battalion commander amasung thama da promotion ahum lok piriba mi ani amna battalion commander leite haibada kahaliba se masigi mari leinaba file sarkar gi respondent oiba Chief Secretary, Commandant General Home Guard, amasung Commandant Home Guard na ahum sina na khoi na karamaina haukibano karama maungda hapubano ek and rule de yaudi hairi basigi asumba pakhum mama chayol mari gi manung da pira u haidna rai mata adu ngasi Home Guard sing promotion pibada amadi atopa thabak atei mayamam tawbada tongan ba favoritism nepotism Pick and choose da satanaba mari lena punamukta haijari
था अमा चुपना पांगथोकदौरिबा चामगा कुंतरेत सुबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मपोकुमोनगा मरी लेनेना ngasi दलित साहित्य अकादमी DSN सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब ता तोंगान तोंगानबा मालेमगी थाकता फारुबा मियोय यांखै निपानदा मना मथुम येंथोक्रे हाइना चेरोल अमदा खंगलकली अमदी लाइरेन तरेत कौबा वाई महेंद्र कुमारना खुदमाबा लाइरिक अमसु फोंखिबगा लोइनेना सैरेंग सैदानबगी थौरम अमसु पांगथोकी हाइना चेरोल असिना हाइरी नोंगमगी ममी सामलकलबा मणिपुरी खुनुंग इसै फोक सोंगबु नहौनना मयोल चोंगहन्नबगी पांदमदा अनिरकसुबा फेस्टिवल ऑफ मणिपुरी फोक सॉन्ग्स पांगथोक्रे थौरमसी संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली की अपिकपा सेंटंग अमगी मखादा सगोलबन खमनाम बाजार सोयाम लैरक्ता लैबा ममताज मणिपुरी डांस एंड म्यूजिक सेंटर MMDMC न सिंधुना पाचोय पाटू मखा लैकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकीबनी थौरम अदुगा मरी लेनेना म्यूजिक सेंटर असिगी आर्टिस्ट कयाना खुनुंग इसै कया लांथोकी ngasi थौरम अदुदा आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टर nganगोम उत्तम MCS अमदी स्टेट कला अवार्डी लौरेंबम बेदबती सुसरुक याखी फंक्शन असिगी चीफ गेस्ट के ममताज कोई ngasi गाय कुनुंग लाई हुईना साफोंग लखिबा चाही कुंट्रा हमदोई सुबगी थौरम मखोगी ओजा सिंगदा इकाई खुमनब उत्तुना कक्वा लाइफ्राकपम लेकाई दलेबा लाई हुई परफॉर्मेंस स्पेस दा पांगथोक्रे थौरम अदुगा मरी लेनेना लाई हुई के आर्टिस्टिक डायरेक्टर मयांग लंबम मंगान सनाना पाउमी सिंगदा फोंगतोकपदा थौरम असी मखोगी लाइओइख्रबा अमदी लुचिंगबिरंबा ओजा सिंगबु इकाई खुमनबा उत्पा ओइना पांगथोकपा पाइखतपा खोंथांग अमनी हाइना थमलखी ngasi थौरम अदुगा मरी लेनेना लाइहु की महिरोय सिंगना पेना फमसक अमदी मोइरांग साइ लांगथोकी अमदी लांगथेल थोइनुस थोइबी लोइकाबा हाइना मिंगथोनबा सकनाइरबा आर्टिस्ट मंका मयांग लंबमना इबा लाइरिक अमसु हौनबी मतुंग इना फोंखी याम बोजा सिंग लोइना यामना लैखिद्रे हौजिक हिंगौरि बोजा से यामना लिए ओजा अहुम कुंबदंग आइसलाए ngasi lengbire boja ni su ge jamangi padmasri andang langathil ima thoinu merang sai sakpi ima se sahi marfudra suchala bani ngasi gi thoram se khogi kunthra ka humdarak suba laihui bu hokto rakhiba gi numit oijara ka sumar pungoina oja singda achaba oja sing khuram jabadani mainly agi aim di angang singna pawa nungai janaba english manipuri onthoga manipuri do koina dum khoi text message sana bad mai nai toga hojikan maitai mek pa bu hai adagi bengali pa thok ta banga mayam sulaida angang da aim taw jabana the most agi books de book de dedicate taw jabana ai angang ngai digi dum pamak pa do moirang sai gi story books dum lehening bhai tare khogi folktale mayam se smaina story book in onthora agadi nungai ni na wakhanda aina likes e bahogibani सूरगी लैचल हाइना मिंगथोनबा वायलिनिस्ट कुंद्राकपम रमेश कुमार की इंस्ट्रूमेंटल वायलिन वॉल्यूम 2 की सीडी फोंख्रे थांगमैबंद लैबा इमा पांथोइबी संगलेंदा पांगथोकपा अचंबा थौरम अमदा सूरगी लैचल सीडी अदु जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी की डायरेक्टर एल उपेंद्र शर्मा फोंखी खुंद्राकपम प्रोडक्शन पुथोकपा इंस्ट्रूमेंटल वायलिन की सीडी फोंबा की थौरम अदुदा तोंगान तोंगान बा सकनाइरबा म्यूजिक की ओजा सिंग अमसुंग मियोय कयाना सरुक याखी Adventurous Overland Kouba team amana sinduna pangthokadaba Road to London 2018 haina mingthonba London yaugadaba road trip ama hayengdagi Imphal thadoklagani hiramasigi matangda ngasi classic grande da pangthokpa paumi singa unaba mada Tourism Authority of Thailand ki director Ishra Stapatsetna Asian amadi atai leibak singna team asibu ngasi taramna okli haina phongdorokpaga loinana lamdam asigi miyambu Thailand da koiraktuna mafam adu ki ningthibabu खंगुननबा सु थमलखी खोंचत असिदा सरुक यागदौरिबा संजय मंदन कौबा अमना फोंदोरकपदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना इम्फाल की क्लासिक ब्रांडे दगी लमथादुना हौगदौरिबा खोंचत असिदा नुपी 13 यावना मियोय 19 ना सरुक यागदौरी नुमित 98 गी मनुंगदा गाड़ी 15 दा किलोमीटर 1,000 कवर तौदुना लंदन दा थुंगलुगनी हाइना फोंदोरखी
Paumi hangba wahang singi paukum pira duna mahak na hai. Khongchat asi Imphal dagi haugatoriba asi North East India ki state singi culture amadi chana thaknana ba potlam sing amadi South East ki leibak sing asibu experience taunana bani haina phongdoki. In case of any emergency, our local guide is completely equipped with the details of the hospitals and the service centers, both, because in case of any breakdown also, in case of any accident, minor accident, in case we need medical attention or anything else, we'll be able to provide them as soon as possible. It's opened again, but we feel this route, the one we are taking, is culturally there is more to offer. It is there's more to see and more to experience, especially when you, I think for most people, even in this group, I think I can safely assume that it's their first trip to the northeast of India. April tara humdoidagi tara taruk fauba chathaba Myanmar gi water festival da saruk yaba lakba miyoi yamnabada more da laiba hotel singda tumfam fauba lainadre. Manipur dagi festival asibu saruk yaba lakba singna Myanmar gi tamu town da chikna China bangam dana tinkre miyamna festival asida saruk yaba henkalakpadaga loinana Myanmar gi immigration da ticket ki mamalsu hanadagi hengalkre. Auto barasu hana lupa tara laurambadagi lupa yankhaida hengatkre. Baby Suhana Kaubi Masagi Chahi Mari Romta Ngairibi Nupi Macha Ama Haukiba Mars ki tang tara humdoida Imphal East ki Hatagola Patida Kangauna Duna Lairambadagi Social Welfare Department na Laukat Kre Angang asina Fongdorok Pagi Matung ina Mahaki Apokpa Mapa Juma Khana Mafamasida Thamlambani Hairi Hairiba Angang asi Balvavan Complex Kumalampakta Laiba Specialized Adoption Agency SAA Imphal East ki custody da lairi Hiramasigi Matangda Porompat Police Station na case ama register taukre. Kaibi da laiba Yaibilan Children Home da wave na mateng pangkre Nakalamarom da chahi kuntra manga hena kana laizadraba angang singbu changjafam piduna lakliba registrar body oiriba Yaibilan Children Home da ngasi fauba laibak amadi mari leinaba department na mateng pibidana lakli Children Home asigi awat apa men khanana ba pandam da Wakal manaba mioi kharana pullaga sem kiba lanai lup ama oiriba wave ki mute singna Yaibilan Children Home gi angang singda chana thakna ba potlam stationery item sing lyric chapal khungup amadi belt khudom damki web na chahi khudingi oina home asigi angang singi awat apa yengsinduna lakpada home asigi founder member ke ai saratna apen ba fongdoki Home asing asi fauba lamdam masida lairiba pukchel chauba kayagi mateng galoina chalaiduna lakli Children Home asi lengak amadi mari leinaba department singi mateng fangnana bahaiduna tangkak kayada project report piki adubu project ama fauba lower division clerk ki table dagi hendana lairi lengak asina Yaibilan Children Home asibu nungsi bidraba asi karigino Mari Lainaba Department ki official singda corruption tauduna file clear taubadi Yaibilan Children Home na kaidong da tauroi haina ke ai saratna thamlakli Koigi sidadi karigino mohona yam nushibiti sesin sahi kudingi feasibility report thagli project report sana bol palising tare nipan tara tingani hangat handa satkani adu nomata kano lak financial matang hai hairo agadi adum khangidre adu recognize to the bra hai badi tawi government of Manipur recognize tawi mohna sakhang khwaidi phai masigi home sina yam neat and clean kano tawi run tawi phajana tawi certificate dum pire pa changa chapi na taga lising ani chapi paire ga social welfare file mup tong dam dam hogi file makha da paisa injan madu de khoni injan laro hanaki mapuk se injan laro mo new generation sing da so khoi khada ai khoi matung da lakadai ba ibung hoi mayam na khoi mayam ji loi welcome ne si chalai law khoi da so hair mane ba khoi noi bribe da taw raga kano taw no siko
Nakalamoromda wave na children home asigi water tank ama athuba matamda sargani haina organization asigi president Ais Kisor Chana thamlakli Kisor Chana hai wave organization na chahi khudingi oina yausang kumhai ga mari lenana colors of music haina mingthonba musical event ama pangthokli event adu maru oina Yaivilan children home gi angang singi awat apa men khatna ba pandamda khudong chada ba kaya mayok naraga sinbani children home asigi makhata ba awat apa men khana ba wave na hotna gani Yaivilan children home asi malem gi oina khwaidaki laira ba home ama oiri home asigi fibam phagatna ba hotna bada mari leina ba department na miyeng changbiyo haina Kisor Chana appeal tawrakli home siga mateng pangwa ga mai leina na sinjage event da mayam sum khangdabadagi yet pa khotpa lakudo tungda tarakada event sing dasu adugi mohota mayam oina mateng pangbiyo na request tawjening aduga siga loina na haitare sigi home se 1984 83 da established togi home ne almost more than 20 years sure home ne do still ngasishu one of the poorest haitare quite again a layer ga sothara ga lai home am oiri ba sisu ngasigi tanja si logjeraga koi wave ki mo chinjera ga haitare sisu sarkar na onatraga mari leba department authority singna meng sangbiyo na I site gi humble request tawjaba haitare Haukiba April tarani thoigi numidang wairamda Kairao Assembly Constituency gi MLA gi escort gari ga rims gi Dr. KS Romeo gi gari ga thengjenaba ki thogdok adugi matangda ngarang singjamai apunba nupi loop amadi party anigi miyoi singa loinana singjamai police station gi OC masayawna punna wari sanaduna wakhal taminakre haina cherol amana hairi Matang swai se break amalausa ge break ki matungda Greater Imphal da flash flood thokpa yabagi oithokpa lairiba asi koknana ba Nambul Turel gi khongnung tengthokna bagi thabak paikhat kadabani haina Shiv Sena Manipur State Unit na phongdokhibagi pau amadi Manipur amasong malem gi tongan tongan be pau sing putuna lakchage Impact News pu mi engta tuna lebiu mayamba mukana taram nokchari bulletin asigi makhata ba pau miyam da pizari Greater Imphal da flash flood thokpa yabagi oithokpa lairiba asi koknana ba Nambul Turel gi khongnung tengthoknana ba thabak paikhat kadabani haina Shiv Sena Manipur State Unit ki President M Tombina lenga ki pukning chingsilakli wafam asi mahakna Imphal Turel khongnung gi fibam yengsiluraba matungda unit asigi Babuparada leiba loisangda paumisingda phongdokhibani Pali belenga kasina Imphal Turel gi khongnong bu mafam kayada tengthokpa ki thabak paikhalakliba asibusu mahakna singthaki amadi Nambul Turel gi khongnong asi matam chana tengthok hauda batarabadi lakatoriba chahi khara sida lamdam asida flash fat thokpa yabagi akiba leire haina mahakna makhataki Hiramasigi matangda lengakna Turel khongnong amadi torbanda lam khopchaliba singbu takthokpagi matamda michang mikhai naibidanaba wafamsu mahakna thamlakhi Turen khunung teng magi thabak se khoi gi hanagi ising isau du kon mangam ngani habidi thajaba wale turen khunung gi dip se aruba si luthana kot khatlaga madugi leipak aduna turen torban thongat ba oiragadi madugi potugi mahi du sagadra adu hujiki leiba posidi turen torban tem thokpa aduga turen torban du kaidana nabi leibak thon bado adu mukti yamna phare adubo isingi balam se lakadoriba khoigi isingi chau sing sida han thokriba isingi chau sing si turen si luthan ba ma changmanina masiki turen khunung si kitang dip kitang luthana ting thokpi ba sungadra Iroi Semba Hill Foot near Forest Bitta 100 kVA DTR install tawgadori basiga mari lenena DC feeder gi 33/11 kV Iroi Semba substation na konba lamboi khongnang khong Iroi Semba samusang amadi naurem tong khulem laikaida hayeng April ki tang tara taruk ki ayuk pung tara mathoi dagi nungthil pung om fauba maimut kani haina Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL na thokpa cherol amada khangalakli Pisatau construction gi ahumlak suba foundation de ngasi pangthokre Tata Steel na masak khanglaba khurai sajor lekai de leiba tongan tongan ba yum kai amadi building sing saba gi company gi ahumlak suba mapokumon gi thoramadu company asigi conference hall da pangthoki bani thoramadu da LDA gi hanagi director thokchom Manihar Jenimski Executive Engineer Moirang Them Ibohan B amadi PDA gi Assistant Engineer Ngangom Dilip Susaruk Yaki Ngasigi mapok kumon thoromaduga mari leinana tongan tongan bayum kai amadi building sabagi matangda training program amasu pangthoki
खोंगजोम पुलिस स्टेशन दगी फुंद्रई खुल तारिबा लंबी असिदा लाकलिबा अप्रैल की तांग 13 दगी मखल अमतगी हेवी व्हीकल सिंग चंगबदा अथिंगबा थमले अमदी फिबम चाद्रबा लंबी असि नोंगजुथा लाक्ट्रिंगे की ममांगदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदी लोकल एमएलए ना मियेंग चंगबिदुना सेमजिननबा यंग जनरेशन फिलांथ्रोपी क्लब फुंद्रई की चेरोल अमना खंगलकली CDO Thobal Amadi 26 AR की अपुनबा टीम अमना यारिपोक बिष्णु नहादगी मसाना मसाबु UNLF की सेकेंड ल्यूटेनेंट नि हाइजबा मियोय अमा फारे हाइरी फारबा मियोय अदुदी यारिपोक तुलिहन मयाय लेकाइदगी MD बारिक एलियस पारी चही कुंट्रा मरी अपोकपा लेखिद्रबा MD इबोबी नि हाइरी मखा ताबा वाहंग पाहोंगी थबक चथरी चिंगमैरोंग दलाइबा सेमरॉक वुड्स लिंखत की बात चाही अनि सुबकी मपोक कुमन थौरम ngasi इम्फाल होटल द पांगथोखरे थौरम असिगा मरी लेनना चाही नौरिबा स्कूल असिगी माहिरो सिंगना हाइजबा मखल कयागी थौरम सिंग उतखी Maoist Communist Party Manipur की स्टैंडिंग कमिटी की कोऑर्डिनेटर खोंगयान मंगांग की चेरोल अमना मणिपुर यूनिवर्सिटी की ओइरकलिबा फिबम सिंह असिगी मतंगदा अकनबा मियेंग चंगबा ओइना मणिपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन रिसर्च स्कॉलर सिंह अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की थौपुब सिंगना थिका की थबक अमतदा सरुक याबिगनु लालहौलुब अमदी CSO सिंगना थिका अमदी सेनखाई थुमखाई का मरी लेनना MU यावना मणिपुर की लैरिबा लेंगा की अमदी लनागी कॉलेज अमदी स्कूल सिंगदा लैरिबा टीचिंग कम्युनिटी दा अकल अरिंग साबिगनु सेंदोंग तानबा स्कूल की मपू सिंगा मुकनाबदी लुप असिना मखल अमतगी यानिंगदा बतौरोय इंटेलेक्चुअल सिंगना वाखलोन फोंगदोकपदा यानिंगबा अमसुंग यानिंगदबा लैबा खुदिंगमक लेबाक मचा ताबा नैनरोल अमगी मखादा खन्ना नैनबियु लुप असिरा चंगसिलकपा खोंगथांगदा मिचंग मिखाई नाइरोय लालहौबगी नत्रगा लेंगाकी ओइरबसु अकल अरिंग सिंगलकपा खुदिंगमक चपचाना लंबानगनी अखोय पुमनमक वाखल तामिनदुना लेबाक मचा ताबा फिबमदा अचुंबा लंबीदा चत्सिनमिनसी हाइना थमलकली हौजिक सानबगी पाव हौखिबा अप्रैल मरीदगी ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट चथरकलिबा कुनमाथोइरक सुबा कॉमनवेल्थ गेम्स ngasi loisinkhre ngasi aroiba numita Indiana gold medal ama silver medal ahum amadi bronze medal ani punna medal taruk laukibaga loinana games asigi medal telida Indiana gold kun taruk silver kun amadi bronze kun punna medal home futaruk fangduna Australia amadi England gi matungda ahum suba position da laiki ngasi angan bada sana ki ban nupi ki badminton singles की फाइनल दा साइना नेहवाल ना पीवी सिंधु पु माइथी बपी दुना गोल्ड मेडल अदु लौखिबनी मैच अदु दा साइना नेहवाल ना स्ट्रेट गेम्स दा 21-18 23-21 दा पीवी सिंधु पु माइथी बपी दुना कॉमनवेल्थ गेम्स दा महाकी ओइना अनिरक सुबा गोल्ड अदु लौखिबगा लोइनना पीवी सिंधु ना सिल्वर मेडल लौखी नुपा की बैडमिंटन सिंगल्स की फाइनल दा कदम्बी श्रीकांत ना मलेशिया की ली चोंगवेई की मखुत्ता माइथी हौबदगी सिल्वर मेडल फंकी इंडिया की अहम सुबा मेडल अदुना नुपी की डबल्स फाइनल दा दीपिका पलिकल कार्थिक अमदी जोना चिनपाना न्यूजीलैंड की जोली किंग अमदी लेडर्स मुर्फी की मखुत्ता माइथी हौदुना सिल्वर मेडल अदु लौखी ब्रॉन्ज मेडल अनि अदुना टेबल टेनिस मसाना दा लौरखिबनी पनबयाय था असिगी मरीदगी हौदुना चथरखिबा कुनमाथोइरक सुबा कॉमनवेल्थ गेम्स की निनी चनबा निमिता इंडिया की अहानबा गोल्ड मेडल मणिपुर की मीराबाई चनुने लौखिबनी कुनमाथोइरक सुबा कॉमनवेल्थ गेम्स असिगी क्लोजिंग सेरेमनी दा गेम्स असिगी पुवारी दा बॉक्सिंग मसाना दा इंडिया की अहानबा नुपी की गोल्ड मेडल लौखिबा बॉक्सर MC मेरी कोमना इंडिया की मचु अहम की फिराल पाइदुना इंडिया की कंटिंजेंट बुलु चिंखी लोइनना मथंगी कुनिथोय सुबा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ना बिर्मिंगम दा पांगथोकलगनी पनबयाय गेम्स असिगी पुवारी दा इंडिया ना लौखिबा मेडल मसिंग पुन्ना चौंगा का सुपना मरी सुख्रे नाकलमरोमदा गेम्स असिदा बॉक्सिंग मसाना की केजी 94 की कांगलुप्ता MC मेरी कोमना सना की मेडल लौरकपदा यूएस अमदी वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर लेट पाउ हाउकिपना चेरोल अमदा थागत परफॉर्म दौरकले
चलिबा चाही असिगी ऑगस्ट 19 दगी जकार्तादा पांगथोकदौरिबा एशियन गेम्स दा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की मसाना यावरगनी गेम्स असिदा मणिपुर की सानरोय माइबम चिंखैंगानबा सिक्किम की सानरोय पेम्पावुटिया दिल्ली की सानरोय आदर सिंह अमदी कर्नाटका की सानरोय भारत परेराना इंडिया की महोत सिंधुना सरुक यारगनी पौना कैथेल की ड्राई फिश मार्केट तलेबा एम कुमहिबा अमदी संगीता देवी अनि की मचानुपा माइबम चिंखैंगानबना लाकदौरिबा एशियन गेम्स असिदा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की मसाना स्पीड लीड अमसुंग बाउंडरिंग अहुम असिगी याउबा कंबाइंड कॉम्पिटिशन द सरुक याबगा लोनना स्पीड रैली मसानादना रिजर्व त लैरी स्टेट नेशनल अमदी एशियन चैंपियनशिप कयादा सरुक यादुना मनामतुम कया फंगबा ngमख्रबा सानरोय असिना लाकदौरिबा एशियन गेम्स असिगिदमक्ता हौजिक मिनुथोंगदा लैबा MMTA की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स असिदा प्रैक्टिस कन्ना तौरी यामना लाइबक थीबा अमसुंग पुकनिंग चिंगसिनिंगाई ओइबा वाफम अमना इम्फाल तुरेल खोंगनुंग सेंगबगा मरी लेनना सानफम असि लौथोकननबा वाफम अमा मणिपुर लेंगाकना लौखिबगा लोइनना मसाना असिगी प्रैक्टिस तौफम लैरोइदबा असिना मरम ओइरगा सानरोय असिना अवाबा फिबम कया मायोकनरगनि हाइना मणिपुर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी एन अजित अमदी सानरोय माइबम चिंखैंगानबा अनिना मणिपुर लेंगाकी मफमदा वाफम असि थमलखी मरुओइना प्रैक्टिस तौम लेतबना मरम मोरकांदा ngasi lengaakta akoina haijaningisi akoigi sangai festival naju pigi bafam pigi ba akoina lengaak naju parveli yanaraga leiba akoi MMT da pigani na thammiba akoigi khumala pak manung da leiba jaga sida akoigi akoina paisa puthokchaba orga jo akoi sigumba bowling wall macha amtang orga jo akoina mafam da thammagadi ngasi akoigi Asian Games sidamta practice tawnabagi damta khudong chaba mafam am oigadra na khanje laifamje hongtoro wa se adum kena tawdromni na akoi lam afaba pamba digi mai infrastructure sata di dum class 1 na saning ba Olympic ki standard yona aje akhoi gi sarvam je sakana hongto hairam ni na akhoi gi practice tongna ba jaga sakana matik chaba pihaningi मंगारक सुबा पुनसिरोल कांग ngasi wangkai koizam lekai da leiba chaijol kang sangda sanakre chahi asigi oina nongmakhak sanakhiba kang masana sida manipur da kang sanariba lamdam asigi mafam kaya da ki lakpa khangatlaba kangkhut ani gi kangloi singna saruk yakhi chahi asigi oina nupa amasung nupi ani na punsilaga sanakhiba kang asi ayuk pung 12 dagi hauraga nongtil pung 3 fawba sanakhi ngasi gi kang asi wangkai koizam lekai da leiba MSACGRUU gi sentang makhada laikhidraba angom nilakomol amadi angom ongbi chaijol ani ki mingda pangthokibani Kairin Bukhok Youth Sporting Union ngasi lam mukna gi thoram ama Kairin Bukhok mayai lekai community hall da pangthokre thoram adu da Thobal district amadi Bisnupur district ki mukna roi tare na lamba taunakhi lamdam lam mukna adu gi jatrana Thobal district ki bisorjit na lawkre Manipur district ki ranjit na jatra matang oiba ngamkre thoram adu da Wangjing Tenthai assembly constituency ki MLA P Brojen su saruk yakhi Nipan Suba Hockey India Junior Men and Women National Championship A Division da sarukyaru da ba sanaroi singda uniform yanthokre ngasi Khumalampak Hockey Stadium da pangthokiba achamba thoram aduda Manipur Building and Other Constructions Welfare Board ki chairman S.S. Presorjit Manipur Hockey ki president Basudeva secretary S. Sunita amadi association ani ki masak nairaba mioi kayana Nupa amasung nupi sanaroi sing aduda championship aduda sijinagadaba uniform sing adu Manipur Building and Others Construction Welfare Board ki chairman asigi senthang makhada khusinakhi Bhopal da tha asigi kundagi kunnipan fauba chathagadaba nupi gi championship aduda Manipur team gi P Puspanak captain oibaga loinana NG Thabalaima amadi P S Nirmalata anina Manipur gi sanaroi 19 gi coach amasung manager ki thodang lauri Thasigi kuntaruk May taruk fawbada pangthokadaba nupagi championship aduna M Rinas amadi M Prameshwar anina coach amasung manager oina Manipur gi nupa sanaroi 19 amadi reserve player mari yauba team asibu khongchat asida luchingani sanaroi byam sigi ayu contribute to observe ai sanaroi yaw ni na numai zabuji ai body building da ai football da yaw la check the mind of the night, Okidus, the Yogger again,
तौसे बिजनेस मखन मखन तौसे आई बिजनेस मैम ने इन पैसा कलेक्शन तौरगा आई चई खुदिंग आई रुपा लाख मरीसुबा MCA प्लेट क्रिकेट टूर्नामेंट ESU वांखई अमदी मॉडल क्लब चिंगा मखा अनि माई पाखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की मिटिंग मखादा लंगथपाल पब्लिक ग्राउंड दा चथरिबा क्रिकेट टूर्नामेंट सिगी ngasi सानाखिबा लीग मैच अमदा टॉस ngमखिबा ESU वांखईना बैटिंग हाना सानादुना मैच असिगी अपीबो ओवर 35 दा विकेट 10 मक तुरगा रन चामगा 53 लौबा ngमखि मसिगी पाखुम ओइना मैच असिगी अनिसुबा बैटिंग सानाखिबा PTCC पासोइनसु मैच के अपीबो ओवर 35 दा विकेट 10 मक तुरगा सुपनगी रन चामग कुनमाथोय खक लौदुना मैच असिगी रन 10 दा माइथी बनंखी मैच असिदा रन कुनमरी अमसुंग विकेट मरी लौबा ngमखिबा ESU वांखईगी ऑलराउंडर हेरोजितना मैच असिगी मैन ऑफ द मैच ताखी नाकलमरोम द एसोसिएशन असिना सिंदुना लुवांग संगबम द लेबा लुवांग पोकपा क्रिकेट स्टेडियम द सानाखिबा टूर्नामेंट असिगी लीग मैच अमदा टॉस ngमखिबा मॉडल क्लब चिंगा मखाना बैटिंग हाना सानाखिबा मैच असिगी अपीबो ओवर 35 दा विकेट 9 तुरगा रन 494 लौबा ngमखि मसिगी पाखुमदा मैच असिगी अनिसुबा बैटिंग सानाखिबा YAC याई स्कूल ना ओवर 39 दा विकेट 10 मक तुरगा नगी रन चामगा 18 खक लौदुना मैच अदु यामना चाउना रन चनी का 15 दा माइथी बनंखि मैच असिदा बॉल 39 दा आउट ओइदुना रन चामा 52 लौबा ngमखिबा मॉडल क्लब चिंगा मखागी बैट्समैन अविसक देवान ना मैच असिगी मैन ऑफ द मैच ताखी क्रिकेट टीम 19 ना सरुक यादुना चथरिबा टूर्नामेंट असिगी हयंग मखा ताबा लीग मैच अनि सानरगनी अनिसुबा संगाई ट्रॉफी वेटरन फुटबॉल चैंपियनशिप ता फ्लैम याई स्कूल अमदी YAMFA याई रिपोक अनि माई पाखरे मपाल कांगजे बुंग चथरिबा टूर्नामेंट सिगी ngasi कुनसुबा लीग मैच ओइना सानाखिबा मैच अदुदा फ्लैम याई स्कूल ना संगाई FC थांगमैबनबु पांजिल मरी अनि द माइथिबा पीखी माई पाखरबा फ्लैम याई स्कूल गी सानारोय सोमाताई सैजा मुनिराम के जोय रोंगमई अमदी इंगोबी ना मैच असिगी 10 निपान कुंट्रा अमदी यांखै मंगा सुबा मिनट सिंगदा पांजिल अममम अदुगा माइथी हौरबा संगाई FC थांगमैबन गी पांजिल अनि अदुना M बिकेन अमसुंग NG राजेश अनिना चनखी चथरिबा टूर्नामेंट असिगी 19 सुबा लीग तना AYMFA यारी पोकी सानारोय M इलियास अमदी W टोम्बा अनिना मथंग सिटना मैच असिगी 5-9 अमसुंग निपान 15 सुबा मिनट सिंगदा पांजिल अनि अनि चंदुना FVFA उयम पुकपु पांजिल मरी सुनोदा माइथिबा पीबा ngमखिबगा लोइना 19 सुबा लीग ता सानाखिबा सिटी वेटरन FC अमसुंग VSA सोरा अनिना मैच असिगी अपीबा मतमदा पांजिल अमता चनबा ngमदना मैच असि ड्रॉ चतखी यूनाइटेड वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन मणिपुर सिंधुना RKFD प्राइवेट लिमिटेड की सेंतंग मखादा पांगथोकलिबा टूर्नामेंट असिदा फुटबॉल टीम 18 ना लीग मैच सिंगदा अथोय एहन तानरी हयंग टूर्नामेंट असिगी मखाता लीग मैच अनि सानरगनी अनिसुबा टी सुबोल मेमोरियल वेटरन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट YWC लंगथबाल माई पाखरे ngasi ओरिएंटल कॉलेज अमदी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की सानाबुंग सानाखिबा टूर्नामेंट असिगी अरोइबा लीग मैच अदुदा टॉस ngमखिबा YWC लंगथबाल ना बैटिंग हाना सानाखिबदा मैच असिगी अपीबो ओवर कुंदा विकेट अहुम खक तुरगा रन चामगा 53 लौबा ngमखि इनिंग्स असिदा कुमारजीत अमदी मनाउबी अनिना रन होमफुनिथोय अमसुंग रन 53 लौबा ngमखि मैच अनि असिगी अनिसुबा इनिंग्स दा बैटिंग सानाखिबा नपसा खा इम्फालना ओवर 13 का बॉल मरीदा विकेट 10 मक तुरगा सुपनगी रन मरफु खक लौदुना मैच असिगी रन 83 ता माइथी बनंखि ngasi सानाखिबा लीग मैच असिदा विकेट मरी लौबा ngमखिबा YWC लंगथबालगी बॉलर गोजेंद्रोना मैच असिगी मैन ऑफ द मैच ताखी मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की मिटिंग मखादा टी सुबोल मेमोरियल ट्रस्ट की सेंथंग मखादा पांगथोकलिबा टूर्नामेंट असिगी लीग मैच सिंगदा टीम 3 न सरुक याखी थासिगी 13 सानगदबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा सेमीफाइनल दा चैंप खागेमपल्ली अमदी चजिंग क्रिकेट क्लब अनिना लंबा तौनरगनी अरोबदा बुलेटिन से हेडलाइंस अमुका हन्ना मियाद थमसरी निपान सुबा शेड्यूल द चनख्रबा मणिपुर की लोन बु इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज की मनुंग चनबा ngamnana ba hotnaminasi haina आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर लांगपोक लांगपम जयंत कुमार ना अपील तौख्रे
Digital Manipur Info Service haina mingthonba Manipur gi oiba local search engine website ama ngasi handokhibaga loinana district 13 tagi miyamda mathau taba e pausing khanganana bahotnaga dauri. Haukiba April 3 dagi Australia gi Gold Coast chatharakiba kunmathoirak suba Commonwealth Games ngasi loisinkhre. India na gold 13 yauna punna medal home 13 fangduna suba position takre. Amasung chatliba chahi asigi August 19 dagi Jakarta da pangthokadoribe Asian Games da sports climbing gi masana yauragani. Games asida Manipur gi maibam chingthaingan basu yawgadawi.